nk'umwana yashushiwe ntaza mu gitaramo ngo nta mukozi afite ngo byatumye ataza kugira gute. Uzobaze nyogokuru nimba hari umukozi yagiraga. Imana icyakabiri narimvuze ngo nukugira gute gutanga umwanya uhagije, umwanya uhagije. Niba wisuzume wirebe uyu mugoroba, niba ufite umurimo w'Imana, warahamagawe n'Imana, ukaba uri mu nzu y'Imana, ukaba warakijijwe ibyaha, umutima wawe ukabikwemeza, numva nopfa kubera iki uyu murimo nawe uhaye ubugingo bwanje numva buri mu uyu mubiri. Ese wewe niki nuwe muri buzawumva wopfira? Ntawe. Tubwizanye ukuri, ntawe. Ngaho wisuzume mu mutima ukumbaye imvuga. Iba ngugira operation wiyopere wenyine mu mutima wenyine. Ngaho iba ngurebe nuwe mutima nuwe murimo wahaye ubugingo bwawe. Amen. Imana ishimwe ku bw'uyu mwanya mwiza Imana yatanze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ku bwamwe bwe mwese mwaje gutarama, simwe ba mbere kandi ntimuzaba ba nyuma mu gihe isi izaba itarashira. Hari igihe umuntu akora ikintu akagira ngo none yakoze igikomeye. Iyo ukoze icyo abandi bakoze ubutaragira icyo ukora. Ubwo rero kuza mu gatarama gutya, hari abandi babigize umwuga. Wataramye none uzasubira utarame kandi uyu munsi. Hagati hari iminsi myinshi. Kuba rero mwatanze uyu mwanya mukaza, mwagize neza, mwigiriye neza, mwagiriye ubuzima bwanyu neza, n'imiryango yanyu, no kugirira neza igihugu. Kuko abantu bose boterana gutya bakava hanze, igihugu cotekana cyane. Bariya bari mu biyobyabwenge bo babarangiye, kuko muno ndizera ko nta barimo banywa ibiyobyabwenge, ahubwo banyoye umwuka wera. Iyo mpamvu narimvuze ndi icyaduha abantu bakaza baza gutaramira Imana. Turabishimiye rero abo bakiriye bose, natwe turabakiriye. Murakaze, Imana ibaheze umugisha. Dushimiye kandi ku bw'itorero abashumba kudutumira, kutugira icyo cyizere, guhagarara imbere y'abantu bangana gutya. Ni umugisha w'Imana udasanzwe. Uwo bantu ngo mbashake sinababona kandi nkeneye kubabwira. Ugize Imana ukabona ugutumirira abantu bangana gutya ngo baganirize ijambo ry'Imana, ni ikintu gikomeye. Bashumba turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Turashimira no kubana na Bishop. Ngira ngo duherukana kera, rero kubana hano ni umugisha ukomeye. Turakwishimiye kubwo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana n'aba bantu bose. Naje ndakwakiriye, urakaze, Imana iguha umugisha. Nanone nakiriye abantu badukurikirana ku murongo w'ikoranabuhanga, kuko nabo ni umugisha kuri twe kandi natwe turi umugisha kuri bo. Tubaye kaze bavandimwe, inshuti, kubw'uyu mugoroba mwiza. Tudatinze bambaye umwanya ndawukoresha neza, singurenza kuko inyuma hariho abandi. Ariko kandi hari akantu wenda nakoze. Iyo umuntu avuze ngo duhaguruke, sinza mpaguruka. Kandi narabivuze kenshi, kuko ndi duhagurutswa nuko abantu baduhagurukije. Bibiliya iravuga ngo rimwe ngo nzasengesha ubwenge, ngo ubundi nsengesha umwuka. Ubundi rimwe ngo nzaririmbisha ubwenge, ubundi ngo ndirimbisha iki? Umwuka. Tituzamenya uwahagurutse abitererewe n'umwuka. Tituzamenya uwahagurutse abitewe n'iki? N'ubwenge. Ntiyakagira umuntu uzagira ngo none namusuzuguye. Aya
iyo umuntu ubu Nzabakiza yararirimbye nari numvise sinzi ibindi bintu byari byiyongereye ku bindi, numvaga no kwiruka kandi nta warumbwiye ngo twiruke. Tuzi ko muzamuvuga ngo nimwiruke, ni umwuka n'ubwenge no kubyibazaho, simvuze ngo iyo tuje rero tuza tuje kwigisha kumenya. Izi nizo ngorane dufitanye ingorane namwe, mushaka kutwigisha ibyo mutize, twagira ngo tubigishe ibyo twize ntimubyumve, bizatuma rero mudakura. Siriya ndirimbo muririmba wababwira amaverse nk'atatu byanditse ntimwabibona, ariko murabishurirwa mukabiririmba ariko mutabisoma mu ijambo ry'Imana. Mureke rero tubafashe, nimwe twadusiga bejo, iminsi yacu isigaye ni mike. Nukuvuga ko ibintu byose kugira ngo tumenye ko ari byo bishingira ku ijambo ry'Imana. Hirya y'ijambo ry'Imana nta makuru twomenya. Ibyo korwa byose wagira ngo nibyo kandi atari byo. Kubera iki? Ndibuka ndarasoma, nibutse ijambo rimwe abanyabwenge ngo baje bageze imbere ya Herode hari ikintu yakoze gitangaje, ngo bamaze kuvuga amakuru arababwira ngo nimurebe mu byanditswe nimba ibyo bintu biri mu byanditswe ni ukuri. Ariko rimwe ngira ngo nkunda kubivuga, nje sindaba representant legal, ariko umwaka nabaye we nimba bizashoboka, nza ntekereza ko umunsi umwe nzatumiza abantu nta ndirimbo, turebe ko ijambo ry'Imana ridafite imbaraga zo gutanga umunezero n'ibyishimo abantu ngo bahinduke. Haleluya! Kubera iki se twumva yuko ngo indirimbo zibanze zigire gute, zifashe iki? Ku ijambo ntiryihagije. Some Kuva 10:25-26. Kuva 10 igice cya 10 murongo wa 25-26. Mose arababwira ati, ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. 26. N'amatungo yacu tuzayajana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere igice cya 15:58. Rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere igice cya 15 murongo wa 58. Haravuga ngo, nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'Umwami, kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa ku Mwami. Dusoreze muri Hosea igice cya 9 n'umurongo wa 10. Ariko ni nka se, ariko bagiye ibali y'Ipewori biyegurira ibiteye isoni, baba babi bikabije kikigirwamana bakunze. Baduha isomo turi buganireho rivuga ngo kubaho mu buzima bwiyeguriye gukorera Imana, kuba mu buzima bwiyeguriye gukorera Imana. Iri jambo sinzi uwari babwiye kandi mvuze ibyonze, kuko turarifataho ubusa. Nindivuga turarifataho ubusa, izero. Uzi guhabwa ibibazo 50 ukabura na kimwe.
none naratanga nibaza iri jambo ryo kwiyegurira Imana ndaho ngiye kuba nkurivugaho bukeya mushumba nawe araza kurivuga naribajije uko Betami mugize iminsi barivuga ndagana no kuva umwaka utangiye uyu ubundi mbaze hano ubwo kwiyegurira Imana bishaka kuvuga iki? Mubaye nk'abatekereza niba hari umuntu wawe kuri abo muzamubonaga hari ibintu tse tuvuga tugatambuka abantu batavyumvise cyo gituma ubona nkunda kuba nk'umwarimu je nize pedagogie nyine ndayirangiza ko nayirangije nuko kose mba umwarimu igihe gito mba na directeur numva ko nagaragaje iyo bavuze ngo kuba mu buzima bwo kwiyegurira gukorera Imana birumvikana kuba mu buzima kwiyegurira Imana ubwo baba bashatse kuvuga iki? Ngukubwiye ngo banguvuga wavuga ko bishaka kuvuga iki? Ndabyumva gute ibyo bivuze ndabyumva bisobanura ibyo kanashatse ngo dusobanure kwiha Imana gute ubundi sivuze ngo nihaye Imana ubushatse kuvuga iki? Kuba utigenga niko kwiyegurira Imana. Kambafashe gato ariko mwarimu yeme ariko niki nyine zabyo ndeba ngitegereza anangaruke kwaririmbo kamwe na toyi sinzi kuririmba murabizi namwe ndanguma ngafutaguza aho ngaho gusa hari indirimbo ivuga muri Okovu 149 ariko couple ya gatatu ni ya kane. Ya gatatu iravuga ngo Mwokozi aliniondoa porini, natunzwa shambani mwa Mungu, na sasa kwa mvua na jua la mbingu ninamzalia nini? Matunda. Noneho inani ya kane na ariko yambumi iravuga ngo naona maisha ni yenye maana, ni kumtumikia nani? Maisha yenye maana ni kutumikia Mungu. Timosi mugasinya gute? Mugasinya mutabishoboye sinyati umpindura icyuma cyawe uhora ugira gute? Unkoresha. Iyo niyo ndirimbo ndaranaja no mu murimo w'Imana. Niyo nageze ndirimba nkaza numva mu mutima karirimba ngo umpindura icyuma cya mvugutira uncure ingamba zigire gute? Tizirana tuvamwo, tizira tuvamwo. Wewe ndizira kuvamwo, uracyarakara, uracyasebanya, uvuga abandi nabi. Ingamba ndizira kuvamwo, hari ibintu bikikurimo. Sobanurira kwiyeguri ariko mugaruke kuri karya maisha yenye maana ni kumtumikia Mungu. Kuishi ni Kristo na kufa niki gute? Kufa ni faida. Ukusona hazabiri mwendeba kibazo esuku ukuze twumva indirimbo kufa ni faida.
ejo umuntu narabivuze nari konsezeranya mu bukwe tumeze neza maze ugera abageni bari hari yangiye gusezeranya ngo mare hama hahinda umushitsi umutingito wamuba abantu bamabiruka nko bose baransiga baje hanze umugabo umwe yamabwira ati nimuhunge mudaheranwa no mwiyahuzi ndimugume ngo muhagarara aho kufa ni nini ni faida mbwira abageni nti mwihangane nidupfa tuje mu ijuru ibyo ni byabaye kumanywa hari Rwamagana barasohoka hanze baragenda umutingito ngurangire babona kugaruka oya abageni n'abasigaranye abageni nari mbacunze abageni bagendaga mbacunze nari mbacunga umutekano sema amina twongere haleluya maisha yenye maana ni kumtumikia Mungu Biblia iravuga ngo kwitoza ku by'umubiri ngo bigira umumaro kuri bike ngo ariko kwitoza ku by'Imana sema amena ngo bigira umumaro kuri ubu bugingo ngo nubundi bugizagira kumutumikia Mungu ina maana nibyo bifite ibisobanuro nibyo by'agaciro nibyo by'imbaraga ni nabyo tuzahemberwa ngiye gusobanura ijambo gato kwiyegurira umurimo bisobanura iki ariko ubundi tarabivuga icyo bisobanura hari umurimo ufite hari ukora cyo kibazo izaduhembiyo mana izaduhemba nitwiyangana z'ukuri izaduhemba izaduhembiyo mana izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwiyangana z'ukuri izaduhemba ubundi iyo umuntu agiye mu kazi agiye gukora turi kumwe baramubwira ngo kontra ni y'imyaka 5 ngo n'urugero kuzuza bakakubwira ngo gushika ku kazi ni saa moya nimugera mu kazi murafata umwanya w'iminota 30 mu nama nyuma y'inama winjire mu kazi bakakubwira ngo iyo myaka yose amasaha yo gushika ni 2:00 ko birumvikana baba kubwiye ngo uyu murimo urawiyeguriye uyu murimo tuzawuburamo n'umunsi n'umwe n'uwuburamo utabimenyesheje hazaba demande nushika nyuma y'ayo masaha umunsi umwe 2 bazakwandika siko bizabigenda ko birumvikana ibyo ngibyo ibyo mbaye mvuga ko birumvikana ba mukecuru nuko niko bizayimera mwebwe mwagaze mwihingira mutagiye mu jinani ariko nanone umuntu w'ubuhinzi w'umunyamwete bari baza amasaha azaja mu murima babona atagiye bakabaza ngo se ngo Nyiraganza ararwaye yabaye iki namahoro aracari mu rugo aho umunebwe nawe yasohoka kare bakabaza ngo se ngo Nyantore noneho ngo ko yasohotse kare si wewe gamvuze oyaye kwa yutunga urutoke nose niwe navuze ko ndabona yahindukira
nukuga ibintu biza bigenda nje nivuge Nyantore mushiki wanje mfite mushiki wanje witwa Nyirantore niwe mvuze none nari mbonye babahenge ku rutoki kuba mu buzima bwo kwiyegurira Imana kuyikorera kuba muri ubwo buzima bigahinduka ubuzima ukiyegurira umurimo ngiye kubisobanura ariko si uwo murimo urahari nicyo kibazo mbanza kukubaza ese uwo murimo urahari hari ufite ugasanga umwana w'umuhungu n'umukobwa nta ari aho ngaho si umuprotokole ntaza koropa ntiyosura abandi bantu ntaza aririmba si umudiyakoni hanyuma twari izo duhembe iyo Mana akazatega amaboko ukayobora ese uzo aho gutega amaboko no murimo yarangiza kwiga amashuri agafata amanota meza akiga birya nyine muzamona ngo ni byiza yarangiza akavuga ngo yasinzakora sinshaka akazi mumbwira uburyo umubyeyi yobabara ko yo kwiyahura kubera uwo mwana akiga ibyo yatanze n'ibyamo niko Imana iziturema Imana yaraturemye Bibiliya ngo yaturemeye muri Kristo Yesu ngo ituremera imirimo irayitegura sema amina ngo tuzayigende bubu buzima twiyegurira Imana bwo gukora iyo mirimo mbwira nawe muri icyo gihe iyo mirimo iri aho ngaho idafite uyikora kandi uhari Imana yarakubyaye kwiyegurira umurimo bisobanura iki haba nubwo nurangiriza kuri iryo ndabizi ko abandi bari buze gukomerezaho nukuba mu murimo wese ndabisobanura nabyo kwiyegurira umurimo nukubamwo wese kubamwo wese bishaka kuvuga iki ngiye kubisobanura kandi nuko n'umukecuru wese yobyumva hariho abantu baza bashaka kuvuga ngo bo ntibumvise ndabivugamo mu bintu nka bine icyambere wa murimo ubaye uhari uwo murimo ubaye uhari ukabura uwuzi kuhari icyambere nukuha umwanya uhagije nabyo ndabisobanura kwiyegurira umurimo nukujamwo wese bishaka kuvuga iki nukuha umwanya uhagije bishaka kuvuga iki ngwinana nta mikrofone yimuzanire ntava hano muzanire ese uri kondikiteri no kuririmba gusa okay korari murepe ese turi kumwe ngiye gusobanura rero iryo jambo kuha wa muri mwiki umwanya kwiyegurira ikintu nukugisha umwanya uhagije murepeta kangahe kabiri mu cyumweru icyumweru gifite amasaha ngahe umunsi ugira amasaha ngahe 28 nimufate rero 28 ukwezi gufite amasaha ngahe ndayababwira 720 umunsi ufite amasaha 28 sibyo hanyuma ukwezi gufite amasaha 720 suko nguko none rero nimufate mu kwezi mu cyumweru murepeta kabiri sibyo mukundi icyumweru cya kabiri
Icyumweru cya gatatu kabiri ako si gatandatu. Ni ukuvuga ko barepeta inshuro 8 ku kwezi, sibyo? Inshuro 8 mufata amasaha angana gute? repetition dukora amasaha 3. Mukora amasaha 3. Ni mufate amasaha 3 na amasaha 3 hamwe na 2 and 3. None kuhavuga hose ko ese turi kumwe. Ndashaka gutangira isomo ryumvikane uburyo dusa n'ababesha Imana kandi ayitubona. Noneho bigatuma rimwe na rimwe iyo dusaba Imana, iyo tubwira Imana, Imana izayibaza ngo ese aba bantu ko bashaka ngo mbiyegurire ariko bataraniyegurira. Kubera iki aba bantu badashaka gukora ibyabo nanjye ngo nkori bakora ibyanje nanjye nkora ibyabo? Uvuga ni kangahe iminsi ya gatatu n'iminsi ya kabiri? Ndashaka mbereke icyo nshaka kuvuga. Kuwa kabiri ni amasaha 2. Kuwa gatatu ni amasaha 3, sibyo? Kuwa gatanu amasaha 3. Ni muyegeranye rero turebe muri uko kwezi ni amasaha ngahe? na 5 mu cyumweru 20 mu kwezi amasaha 20. Ukwezi gufite amasaha ngahe? 720. Noneho rero bakora amasaha 20 mu murimo batubwira ngo barawiyeguriye. Bakora amasaha 20. Noneho iyo batubwira ko biyeguriye iki uyu murimo. Icara papa. Ahubwo naba abangaba nubundi bagiye muri competition ntibobura amanota makeya. Wewe iyo tuvuga ibintu ngo kuba mu buzima ngo kwiyegurira gukorera Imana, abantu bose ukabona ko baraseka bakananezerwa. None ubwenge bubafasha gutekereza no kwiyumvira ngo ese ibyo bavuga mbibamo, ese nza nkorera Imana mbere yo kutiyegurira. Ariko si umurimo nikukora. Ubu nyine impanda yovuga impande kavuga tukazamuka, kandi ubu nyine gayovuga, ubu yovuga tukagenda. Wajyanike Zakariya yaravuze ngo muri iyi si ngo hari ikintu Imana twese yatunganije. Twese nta mutunzi w'amasaha urenze uwundi, haba na perezida. Umunsi wiwe ni amasaha 28. Ukwezi kwiwe gufite amasaha 720. Umwaka nakarike nsanga umwaka ufite amasaha 8640. Nawe nayo ngayo. Nta mukene ku masaha, nta mutunzi ku masaha kurenza uwundi abandi. Gusa icyo turutanaho n'uburyo bwo kuyakoresha. Kandi uburyo bwo kuyakoresha mu murimo w'Imana. Uyu wacu sinamubwiye ariko nigitanga. Hari ahantu twaraye turatarama buraca tugeza saa 11. Noneho ngo turangize abo twari kumwe njyewe mbona bararyamye batinda kubyuka. None kaze nibasese ngo barushe kutize mwarushe none ariko none atanga ariko badi murananiwe kweri kabisa. Nigeze kwambwira twarataramaga bituma nshaka ubutayu bwanjye, kubera ko twagaze dutarama. Ngiye uko twagaze dutarama niko nagaze numva imbaraga ziyongera, nkumva no gukunda gutarama cyane. Uko dutaramye nkumva inyota yo gutarama, uko dutaramye nkumva inyota. None nkumva bacu baravuze ngo barushe, kayoberwa uburyo barushe gutarama.
kayoberwa uburyo gutarama kuza kurusha kandi kuza gutera imbaraga, kayoberwa uburyo ariko nigita nabyo byaramburiye inza harabiyo mbyibazaho nkabyibazaho kabwese ubundi ikintu wiyeguriye buriya woririmba buri munsi ukaririmba kuwa mbere ukaririmba kuwa kabiri ukaririmba kuwa gatatu ukaririmba kuwa kane ukaririmba kuwa gatanu. Mwarimu ukuriye kuba hano simbabwiye ngo mureka akazi, mwarimu ukuriye kuba hano ubuzima mwiyeguriye Imana. Ahangaha hohora igicaniro cyo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu amasa. Ubundi igihe cha Dawudi abaririmbyi baririmbaga amasaha 28 kuri 28 mu rusengero ntiyamburaga ijwi ry'indirimbo. Nicyo gituma uzawumva ngo ubwiza bw'Imana bwigeze ngo kumanuka buza mu rusengero ngo abantu bananirwa kwinjira. Kubera iki? Ubwiza buramanuka gutya abantu bakananirwa kakurya kwikibira cy'inzitane baburaho basesera. Burazanwa niki? Burazanwa niki? Amapepa arareka kuza twatashe nta muntu uhari areke kwinjira. Umuntu yarwariye mu rusengero arareka kurwariramo gute kandi amapepo twahasize hakinguye? Azava nani wapfuye? Pasiteri na wo muri Shalom urya muto ndagira tsomusanga mu ijuru yigeze kumbwira ijambo rimwe. Ndagiro yageze yicara ku muryango gutya urusengero winjiye none ndamaze sendage kandi no muyumbe ndamese kuri umuyumbe uza wicazwa nikaha ku muryango yamambwira ngo azacungana n'amapepo ngo atinjira n'abantu. Ngazashungana n'amapepo kandi nibyo hariyo abantu bazabinjira bashika bagafatwa n'amapepo akamaja muri telefone cyangwa bakazabongorerana ngo je nguri ya pasiteri ngo mudaheranwa ngo sinza mwumva kutazo numva wazanwe niki? Umve nawe ariko yaje kugira ngo afate critique atora katamugirira umumaro kamwica umutwe namaratahe ngo shiwe ngo ibintu yavuze ngo ariko ibyo yavuze ananiwe gufata ibyiza agiye gufata kamwe ka nyine kagiye katika wingi mu maneno muna wingi wa makosa akaba ari kwafata. Icyakora turi kumwe na mushumba niba nje utazunumva rihinda uramumva urareka kunumva se twapfuye iki? Kwiyegurira Imana icya kabiri narimvuze ngo nukugira gute gutanga umwanya uhagije. Niba wisuzume wirebe uyu mugoroba niba ufite umurimo w'Imana warahamagawe n'Imana ukaba uri mu nzu y'Imana ukaba warakijijwe ibyaha umutima wawe ukabikwemeza, reba uwo murimo uri imbere yawe ese warawiyeguriye uwo umwanya ungana gute? Muzamwibaza umuntu yofata gusenga mufata amasanga no gute gusenga ukuye repetition ngo ariko yatuziye nabaziye nyine ndabarekeriki mufite ikibazo mwebwe mufite ikibazo abaririmbyi b'iki kinyejana mufite ingorane nicyo gituma Satani abinjirana ugasanga mu baririmbyi havutsemo ikintu utatekerezaga agasebesha iki abandi baririmbyi nta gusenga nta mwanya mugira wo gusenga mugashaka ngo indirimbo ziraturyohera muzikize kiryoshya indirimbo nisengesho je ndasenze sinuruha mbwiriza ndibikunda tiburwa bambwira ngo mbemere nta muntu wombwira ngo mbwirize ndafashe umwanya wo gusenga ngo nsenge ndare mu nzu y'Imana mpamagara Imana nibwire ngo Mana
mana yo kwizerwa ngwiye kubwira abantu nico gituma nzamo tiyagira umuntu uzonsengera ngo aza asengera abakristo tiyagira umuntu uzonsengera ngo nje hariya ngo Imana inshoboze oya aza asengera abakristo kugira ngo bumve ijambo ry'Imana imitima yabo izimbere hano ubugize ibyumweru bibiri mbaye nsenga isengesho ryahanjye kwa mari mfata ntibikunda tibyo wakamutse nuwo senga afite imbaraga nizo mbaraga we ziba zimurimo ariko ndizoja kuri urya muvuga turabona ko basengera umuntu bakamusengera yagera hariya bigakwama kubera iki tiyisengeye bari abaririmbyi bandi bakosore nabo bage bagiye kuririmba bagasenga twari twabahaye gusenga twabaye kugira gute mugomba kuza mwaririmbye mwashika umusirikare bazamubwira ngo naje ku rugamba iyo bashitse bakabwira gusa ngo nibaryana babwira gusa ngo funga safe iyo babwiye ngo bafungure tawo bavuga ngo ese ngo tuba uko muraje gusenga mwamusenga gute si bibi ni byiza gusenga mwatwaye umwanya mutakagombye gutwara wari wo kuririmba mu gusengamo muze mwipanze mwese nibabwira hano ngo muze hano muririmbe nta bintu byo kuza gusubira ngo mwami Yesu Kristo ngo tugiye gutangira gusenga ngo dushoboze ibashoboze ubwo so nintegenke no kwica umwanya gahunda ni gahunda ese ko birumvikana no mwarimu Yesu Kristo yaramfashije kandi icyo mbonye nkunda gukosora uwo byo bangamira bikagira ndumwarimu ndumwigisha kandi niko bitegerezwa kumera nigeze gukosora abandi bantu ngo Mariya mangendesha impaka yavuze ngo naho no basinziriye ngo mu bitotsi byinshi ngo Imana ngo yovuga nkumva ndamwira ngo ya no bandi mu bitotsi byinshi cyane Imana yonkangura kumva nta usinziriye uzawumva keretse wakangutse tamandi yo ndirimbo namaranga mutima ntayiba kurashaka gukwamisha abantu umuntu usinziriye Imana yovuga kumva hari umwari mwumva usinziriye umuntu azayumva yabanje kugira gute gukanguka muheza ibyanditswe nka 20 yaragiye kwasama ngo ndiko ndavuga mu bintu bitagize tabyanditswe cya kabiri kwiyegurira Imana nuguwo murimo umutima wawe wose kwiyegurira umurimo nukuha umutima wawe wose nukuvuga ngo wa murimo ukakubamo uwo murimo ukawurarana uwo murimo ukawugendana uwo murimo ukawutekerezaho uwo murimo wishyura ukawumva uzawumva usarire iyo umuntu afite umurimo azawumva mu mutima azayumva uburyo uremereye ese ko birumvikana noneho nico gituma biza bitwara umwanya gusenga ugasengera wa murimo kubera iki urawumva cya gatatu nuguha uwo murimo ubugingo bwawe bwose iyo tuvuze ubugingo ni ikintu wopfira birumvikanye buriya ngewe nza numva nozi rivuga butumwa bakanica ariko nkemera kuvuga icyo numva Imana imbwiye kuvuga kumva no kwemera ngapfa nukuvuga ngo umurimo nawuguze ubugingo numva nopfa kubera iki uyu murimo nawuhaye ubugingo bwanje numva buri mu uyu mubiri ese wewe niki nuwe muri buzawumva wopfira ntawe se tubwizanye ukuri ntawe ngawe isuzume mu mutima ukumbaye imvuga iba ngugira operation wiyopere wenyine mu mutima wenyine ngaho iba ngurebe nuwe mutima nuwe murimo wahaye ubugingo bwawe nuwe gusenga se gusenga kwabaye ubuzima ese no kuramya no guhimbaza uzubyumva ese no gukora ubundi
nta murimo uremereye mu nzu y'Imana keretse uwo wiyeguriye n'uwo ukungana kose n'ukuri. Bibe gusa warawiyeguriye, warawuhaye umutima wawe wose n'ubugingo bwawe. Nigeze kubona seni bari mu Burundi, umuntu umwe yari yaragambiriye aravuga gusa ngo umuvugabutumwa wese bazoza batubera mu rusengero azoza amugurira moshwari. n'ahantu yarahabaga moshwari, kandi uramutse uyanze yokomereka agapfa. Murebe umuntu wangeze agenda akazashakisha yiyagurira za moshwari akayizana ngo umuvugabutumwa yaje yamara akagira gute akayimuha. Yari yeguriye icyo gikorwa cyamubagamo, akaja gushaka arangura biri mu mutima wiwe, azabigororerwa. Icyakane, guwo murimo ubwenge bwawe bwose. Ndiko ndasobanura rya jambo kwiyegurira. Ubundi ikintu wahaye umwanya uzugenda ugitekereza kize kikusha mu bwenge. Niyo umuntu yokubaza uhita umusubiza vuba kubera ikibiri mu bwenge, ubwenge bwo mu mutima. Repetition mutangira sangaje kuwa kabiri saa 11. Tabantu bazaza saa 11 n'igice. Hari n'abataza baza. Mwayivuyemo. Muzi ko rimwe na rimwe umuyobozi wanyaza komereka azababara kenshi. Ubundi keri wababaje umuyobozi kamubabaza ibyo wayikora biba bifuti. Tuje ngo umusabe n'imbabazi ngo uvuga uti mbabarira rwose ngo yari yabanje guca ko ba Chantal. Guca ngwagire gute? Chantal ni imodoka. Abadiakoni ugasanga karakwega amaguru ni nkayo ariko wavuyemo n'ubundi bigapfa byarapfuye n'ubundi. Erega byapfuye igihe byapfuye muri wewe kubera iki? Tiwabihaye umwanya uhagije. Icya kabiri tibiba mu mutima wawe, tiwabihaye ubugingo. Ubwenge bwawe tibuza bugenda buhabo bitekereza. Nigeze kubona abadiakoni igihe mbaye nabaye mu diakoni wo kuja gusaba. Nje ukuye ubupastori bwonyine nibwo nico ntasabye, ariko indi mirimo yose yo mu itorero ndageze nja kwa pasteur. Namaze kureba kareba mu itorero nkabona ntibikunda, kaja kwa mushumba kamandise mwampaye umurimo. Nasabye umurimo wo kuryamisha abashitsi no kubagaburira no kubashakira amazi no kubashakira icyayi. Ndawusaba ndagenda baramba amagara baranicaza ndababwira ngo ndawushoboye, njewe ndawushoboye. Ngashakira abashitsi 50 60 nkabashakira amazi, kabashakira uburyo boga, uburyo banywa icyayi, kabashakira ngabakoreshereza ibyo kurya bakarya, kabaryamisha uwanyuma. Uvuga ngo ntaryama ararara mu cyumba cy'abasengesho tukararana. Uko muzamuririmba nimukongeraho gusenga muzaba ibitangaza. Ukubuza muririmba mukabona muraririmbye mukabona izimbaraga muzamuririmbye nukuri nimubyongeraho gusenga izi ndirimbo zizakora ibintu bifatika. Apana byo kwango bigitangaza byabaye ngo ibi bitangaza. Iyo muhamwe bangu bitangaza byabaye igitangaza niki ni ikintu kidasanzwe. Hari cyo muzamona cyabaye kidasanzwe.
kazamwifatira abantu ngo bashakise amaza byaba iyo ni reality. Ibyo mama abwira ariko nibyumvikana, nimusenge mwongere musenge amavuta y'Imana bazeho, ndabarahiriye imbere y'Imana mutarinze kuvuga ngo abantu nibahaguruke bazaba batemba hariya mu ntebe, bazoza batemba hariya hano muzamuririmba abantu baza batembagara ku ntebe. Kubera iki? Imbaraga z'ubumana ziri mu ndirimbo. Muzi ndirimbo muzamuririmba ukuntu ziba zimeze. Twebwe twahombye igihe cyacu tusagira agasente, muzamanga iyo tugira sente umuntu ndagira ngo sinzi ntawomenya. Icyakane, guha uwo murimo imbaraga zawe zose. Nza numva nokorera Imana ku manywa na nijoro ngasenga ntaruhuka. Ejo hari umuntu wambwiye aramira ngo senga umuntu yorara mu rusengero ngo hayasenga wenyine ngo bigashoboka. Yamambwira ati byo bintu ko numva bita tibisosho mu rusengero, ukarara mu rusengero wayusenga bugaca. Ndamubwira ndi gutangira saa 3 iyo ninjemo nza nsenga ngasenga saa 11 ikaba ngataha. Kandi ntugire ngo nabitangiye mfite imyaka 20 ntimuyirengeje, nari ntaramera n'ubwanwa nk'ubwo mufite. Ngana ku musozo mvuga ibintu bitatu bishobora gutuma twiyegurira umurimo w'Imana. Ese turi kumwe? Icyambere ni ugukunda Imana. Wiyegurira umurimo w'Imana kubera gukunda Imana. Nta kindi kintu na kimwe cyotuma ukora protokole neza ukayiha umwanya. Nta kindi cyotuma uramya no guhimbaza Imana no kurepeta ubikunda ubishaka. Nta kindi cyotuma utangira Imana bivuye ku mutima, ni urukundo ukunda Imana. Kwiyegurira Imana kwawe kuzangana n'uburyo ukunda iki Imana. Kwiyegurira umurimo bizangana no gukunda iki Imana. Bahe ibyanditswe. Mariko 12 murongo wa 30 muraza kwasoma. Rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba mbere 13 na 13. Ariko reka mbe kwasoma. Haravuga ngo ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo ko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi niki? N'urukundo. Urukundo nirwo ruzarutuma twiyegurira Imana. Iyo ugiye gusenga ukumva wofukama nduvaho hantu, n'urukundo umuntu akunda Imana. Si urukundo umuntu akunda mushumba. Tuziyegurira umurimo w'Imana kubera kukunda mudaheranwa. Tibikunda mudaheranwa n'umuntu ushobora kumbona intege nke, ariko ikizatuma wiyegurira umurimo w'Imana n'ukukunda iki Imana. Kwa mushumba ngo yankomerekeje, wari waje kunkorera? Ndakubajije. Ariko none gita iki musume twararimbye turarimba nyine tutagenze neza. Pastor Nkwamara araducaha imbere yamaducaha imbere y'amavango ngo aba basore bose mpamubona bahabaririma ngo nabajura. Yeme twasaze turirimba tukaza dutera imigeri ngo arangize yamaduhaguruka yamavango kumuhamu babona bose ngo nabajura. Ngo asubire kutubira ngo turirimbe. Wewe wasubira ukaringa katika ngo dutaha bacu bamavuga ngo twame tubivamo. Mama we tuvemo kunezerwa. Ndabwa nje sinoshobora kugera mu rusengero undeke kunezerwa. Mureke siwe twariko dukorera ibiriya byashize n'ubundi turabajura. Twageze dutanga icacumi. Ndababaza ndese nico yari yatubwiye. Tuza dutanga icacumi. Atoya turabajura. Bozuye. Mwe muzamu gitanga bade? Abantu bafite akazi muzamu gitanga muvuge ngo inya cyangwa ya.
mani bashoboze urukundo dukunda Imana sema amina biriya byose mwamona mutamba mukayamugira gutya mugasura mukagira gutya mukagira gutya sabandu mubikorera haleluya Bwana Yesu asifiwe mubikorera Imana yabahamagaye iyo abahamagaye mwizina ikabazana niyibatera gukora ibingibi si urukundo mukunda iki itorero betami iriya ni gute gukunda betami ngwigire gute kunda zayo ngwigire gute hii ni address zukora nukora umurimo ukore no gukundishwa iki no gukunda Imana usa nasoma icyanditswe kimwe kiri mu Korinto ba kabiri rwandiko Paulo yandika Abakorinto ba kabiri 5:14 ndarenza iminota nk'itanu kuko nubundi bampaye harenza iminota nk'itanu bari bamwe ndatangira saa 6 abarebye neza natangiye saa 6 n'iminota 9 nzana ngarikira ibintu byanje niko bizabigenda sindenza iyo bari ba twambwiye isaha musho ngo ni 10 sawa 10 umva biri bugivuga haravuga ngo 5:14 urwandiko Paulo yandika Abakorinto ba kabiri urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko urukundo rwa Kristo sema amina nirwo ruzarudusunika rukatubwira ngo nimuramye igihe cyo kuramya no guhimbaza Imana kirageze igihe cyo kuzamura amaboko kirageze igihe cyo kuryama kirageze sema amina urukundo rwa Kristo sinzambabwira iki nigeze kugera ku rusengero batangisha nyine twatwaga ngo batangishe ngo bubaka urusengero noneho ngo mare mbaza abasore batatu ese ufite telefone ati wayiguza nga 600 we wayiguza nga 400 we wayiguza nga 100 muzizana arizo duheraho kandi aho bari bandeze babamira nk'umushumba ngo dufite aho dusengera ngo Imana idufashe ibafashe sizana abazungu inzane senza ni wanje hangaha ni wacu ntimuzana amatelefone hano barayambaye ndi bayanimye bari bamaze kuririmba yeme bari kubaririmba bakazambona amaguriri muzana amatelefone biranga mbega urukundo we bamaze kudusobanurira uburyo Imana ari nziza haleluya yeme bigo nagiye mbona kuri iyi si cya kabiri twiyegurira umurimo w'Imana kubera gutinya Imana uku gutinya si ubwoba si biryo umuntu ajuguma oya n'ubwoba bwo gutinya kudakora neza icyo wahawe gukora dukora umurimo w'Imana kubera gutinya nibyo ni ngombwa na buryo uri mu kazi ukora akazi rimwe na rimwe ugakora kubera gutinya ugatinya iki consequence ingaruka ziri buze kuza igihe bagusaba raporo nduyitange neza kubera ko utayikoreye ku gihe ubwo bwoba rero si ubwoba bwo gutinya umuyobozi n'ubwoba bwo gutinya kutakoza umurimo neza siko bimeze nzangira ubwoba nkavuga ntese munsi Imana izambwira ngo kuko utakoze ivuga butuma nzavuga gute ubwo bwoba bwo gutinya Imana buza butuma niyegurira wa murimo naye nabwiye mushumba mpamusabanda areke mbwirize mbere nimaranwe ejo mu gatondo ndabyuka nje Butare izo njaje Butare kubwiriza ku mugoroba nzaba ndi Butare simbikorera kubera ko abantu bambwi mbikorera gutinya ko Imana yombaza ngo ese wa munsi kubera iki waruzi aba nico kiza gituma nshishemwe akantu kamwe neje umuntu yari kwambaza igihe umwana yitabye Imana nkabisha muri burakeye umutima warambwiye ngo ese ni wicara hangaha ngo murambura aha tuje kubwiriza abantu baje mu gatondo uza abantu bokizwa siga umurambo
hari uwovuga ngo nari nahahamuse, hari uwovuga ngo buriya ngo abana none ntiyabakundaga. Ukuvuze gutyo se ni uwawe kose uko unerese ko ari wo mukunze gusumba. Ariko navugaga iki? Rwa rukundo rw'Imana rwambatiraga abantu nkwiriye kubwiriza ubutumwa, bikambwira ngo bari abantu harimo abantu bokizwa. Sema amen. Umwana yashushiwe ntaza mu gitaramo ngo nta mukozi afite, ngo byatumye ataza kugira gute. Uzobaze nyogokuru nimba hari umukozi yagiraga. Iyo bashaka kunanirwa ngo mukozi, nyogokuru hari uwo yagiraga. Kandi umenye ko hariho n'abandi bameze nk'abo batabafite, baza gusenga mafyere gusa no kudakunda amateraniro. Bibabwira abantu kuri ngo urumva mushumbike genda iriya nano bakuza gutarama ngo mushumba ze nzoze kugufasha imbere y'Imana mu ndege nke utagira inyota yo gusenga. Madame yarambwiye nyine umukozi ntabwo arambira ngo heze kutagwitegura cyo gusenga. Urumva ndumva iki ngo shorera abana bose tugende cyo gusenga, bararya tugarutse. Nimba ari saa 4 nimba ari saa 5 ntako baba, hariho ababuraye, ariko abangaba hariho icizere ko barya. Nitugeza saa 4 bararya, nitugeza saa 5 bararya. Hariho izindi nzu zigiye kuburara, bo baragira gute? None wo munsi kugeza uyu munsi Kristo azasiba amateraniro gutyo gusa. Ugasiba amateraniro ngo mubyara waraza kumuramutsa. Mubyara wawe akubuje amateraniro. Ariko natanga abantu batakunda umurimo w'Imana. Nuko mubyara wawe agusibije amateraniro ya Yesu. Nyirasenge yaje ngo none itu shomora ibyabasaya. Bakorinto ba mbere bice 9:16. Iyo mbwira igice cya mbere Abakorinto ba mbere ngiye kurangiza, sigaye iminota 4, bari banongereye undi hasigaye 5. Iyo niko tibumsha avuga ngo 10, sinari navuze 9, yavuze 10. Umvuko avuga iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata kuko ari byo patirwa gukora. Haleluya. Iyo ndirimba karirimbira Imana singira icyo nirata kuko ngira gute ndabihatirwa. Iyo baye ndamye Imana ngayiramya kazamurira Imana amaboko, simbikora ngo wirata, ariko mbikorera kuko mbihatirwa. Sema amen. Tugira ikintu kize kiduhatira gukora ibintu, kize kiduhatira gusenga, kize kiduhatira kuramya no guhimbaza, kize kiduhatira gufasha abandi bantu. Nico gituma rero nza mbabwira muze mwitonda murebe abantu babahatirwa no kugira no kuramya no guhimbaza Imana. Ariko barya nyine nimuzamubona byanze muhagurutse jaranze nyine uwanze yogirwa gute. None nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 25 yoza yicara abandi babaramya akabaho, muze mumuhagurutsa ndetse nabi. None nuko mutoza cyangwa umwana w'umuhungu w'imyaka 17 20 araho gusa batera haleluya bamubwira ngo azamure kuboko ndakuzamura, bavuga ngo ame agasheceka. Mutwomureka gute? Reka urebe ntere haleluya tiyikiriza. Sema amen. Dezi mani cyubahiro mwese mukagira Imana mwe. Sema haleluya.
twongere kandi haleluya, tubisubiremo haleluya, twongere kandi haleluya, dusubiremo amina haleluya, twongere kandi haleluya, kandi haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Miyepfo ntiworoshe.